Siyabonga kakhulu kubefundisi ngokuthi bezobingelela. Siyabonga nobaba noma mangabe uma isakhuluma la ngaphambili ngikhumbula indaba yango Thursday ade khuluma khona ngendaba kamama oshonile ade ngamxolela ubaba enhlizweni yakhe kodwa ethi umxolele kodwa mayekhuluma kube buhlungu enhlizweni uthi mangabe seshonile lo mama utholakala ukuthi hayi kukhona ibala kanayo lokuthi ubaba noma ade semxolele kodwa bekukhona ibala ade nalo bethi mayesekhuluma ubaba lento ivuke enhlizweni yakhe ebuhlungu kodwa ukuthi ungenza ukuthi wake wangenza ukuthi yazi bazalana indaba le inkhumbuzo zomzalwane sasisephasikele ngixoxela ukuthi kunomunye umzalwane owathi ebona ephusheni mangabe ebona ephusheni wayibona engazi ukuthi usehambile emhlabeni useyigqokile ingubo emhlophe uthi mangabe egqokile ingubo emhlophe kukhona la eceleni kwakhe idimoni uthi uthe mayehamba wayesethi uyaphi abantwana amadimoni la kuyakhona uyaphi uthi idimoni ihamba nawe angithi phela mina ayibhekele ingubo yakho njengoba emhlophe namabala angisho nade ngisiza iqambo samanga ngiqamba bhekayo le ngubo nawawuyi ufanele nje ukuba kodwa ingubo yakhe namabala bazalwane kunomhlabelelo othi mabala onke Nkosi yami uyazi singcoliswa amabala sinama-stains sihamba nama-stains okudala ukuthi umuntu ngeke azambona uNkulunkulu mangabe usenama-stains nje yabona nje lo uma kodwa la yabo uthi mayithi ngathi uyazi ngiyayibona leyo ukuthi umuntu hayi seyixolele kulungile kodwa mayekhuluma ukuthi kodwa yazi into awayenza kumina lelo bala bazalwane sengigqoke ngayo igqoke ezinhle ngathwala ekhanda ngahamba zonke inkonzo kodwa lelo bala liyothi idimoni hayi ngihamba nawe futhi nawe ngiyakuzuma njengoba uthi ngiyongena ngeke njengoba-ke efikile ubaba labazalwane uzosiza akaphethe ujiki akaphethe lutho kodwa uzosiza umuntu ofuna ukubona uNkulunkulu ngelinye ilanga ilokho nje uzosiza ngeke ngamlalele angithandi noma esemkuba yini ekhuluma indaba yokuthi akekho uNkulunkulu kaNtsibani yebo mina bengifellowship kakhulu mina ngazi ukuthi nje ngathi ngifika nami ke ngangazi ukuthi awushuthi yabo sengikhuluma uNkulunkulu kumele manje abantsibandeke lo uNkulunkulu engimtholile kodwa uthe mangabe efundisa njalo ethi hayi akekho uNkulunkulu omuntu uthi uNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu kaJakobe uNkulunkulu kaIsaka bazalwane kanti izwi lesifunda kanjani lana ngakhumbula ukuthi le ndaba bengiyazi ukuthi uNkulunkulu kaAbraham etshela uMoses futhi akasho ukuthi uNkulunkulu wakho Moses uthi uNkulunkulu kaAbraham bazalwane siyambonga uNkulunkulu mangabe uzela uzofuna ukuphila komphefumulo uzophuma ukutholile hayi na kanjani mangabe uzofuna komphefumulo kodwa wonke umuntu phela yazanjalo lezela uzokwenzani mhlawumbe umuntu uzofuna ukuphila nje kwempilo yakhe mhlawumbe umuntu uzofuna umsebenzi kodwa engazi ukuthi ongakusiza kakhulu ukuthi uqale ngomphefumulo uthi efunani konke ufunani ubusobe uqala konke kuyokwenziwa njani kuyolezela yilokho bazalwane sikuhlanganele osula namhlanje sekuntambama seliyakushona nabamathunde sizocela nje lebe u5 kuphela ofakazi bethu bathathe u4 minutes kuphela lana ekhaya lezwa weqo u4 minutes thoba isona bakhonayo manje lokho ukuthi ngoku4 minutes usuthatha u8 minutes leli minutes onikwe thatha nomsebenzise lona masuhlala phansi socela ofakazi bebe u5 mayisefikile uyazi isho usibanibani okwasibanibani uphume endaweni ukuthi uJesu Kristu inkosi Bonke babela